Znači, naš je stav glasan i jasan. Želimo smjenu cijelog vrha HNS-a. S onim... Znači, nek svi odu. Biću malo nepristojan, nemojte ništa zamiriti. Nek odjebu svi iz HNS-a skupa s onim smećem Mamićem. HNS, mafija, gotovo je, gotovo! Nećemo stati na ovome, nikad. Pogledajte koliko nas je, potičemo u Zagreb, otićemo na vrata svima. Ljudi, pokazali smo kad je najteže da smo najjači, tako i sad. Nećemo nikome da jebe Hajduk. Hvala još jedan put svima šta su došli, hvala svima šta su pripoznali ovu borbu, ne samo Torcidi, ne samo Hajdukovcima. Hvala svim klubovima, hvala nogometnom klubu Hajduk šta se zadnji put na Maksimiru solidalizira. Ljudi, ama sad svi digni ruke, nek čuka i poručujemo! Cila riva, svi diži ruke! Idemo najjače! Torcida! Torcida! Ali možemo još jače malo, ajde, ajde, ajde! Nek čuje guba iz HNS-a, idemo svi, ajde! HNS, mafija, gotovo je, gotovo! Za kraj, znači ovo je kraj HNS-u i Mamiću. Nek im bude jasno svima, to im poručuje Torcida. Živi!